Yes, reka mbahereze ikaze. Hanyuma rero ikaze mbahereje ni y'amakuru akomeye cyane. Tugiye kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugenda turebera hamwe ibintu bikomeje kugenda bihabera. Mu by'ukuri urugamba rumaze gufata indi ntera. Inyeshyamba za M23 zamaze kwigarurira uduce twinshi cyane tugiye dutandukanye, turimo Ruvungi, Katogota, Bwegera ndetse n'utundi duce turi mu Plaine de Ruzizi. Bamaze gufata umuhanda route nationale numero 2 ahanga berekeje mu mujyi wa Uvira, ndetse bamaze no gufata umupaka wa Uvira, hagati ya Uvira ndetse nano na Mwenga na Fizi na Warungu na hehe hose bamaze kugenda bahafata. Mu rwego rwo kugira ngo tunoze umurimo cyangwa se ibintu byacu tubishyire kuri gahunda, niyo mpamvu dufite umunyamakuru uri imbere ku mirongo rugamba, aho agiye kudusobanurira buri kimwe cyose. Muraje mu mwumve neza cyane kabisa. Araje tubwire bwana Serveriye amakuru ari kuvugwa hariya neza muri ibyo bice byose maze kubabwira. Agiye kutunyuriramo adusobanurira uko byifashe na situation. Gusa amwe mu makuru nabashije gukurura nanjye nkurikije naho yanampaye, arimo kumbwira cyane ku bintu ari buze kugenda garukaho, nuko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi mu ntara y'Ibitoki hano hakurya neza ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, hamaze kubamo igisa naho ari akavuyo, bitewe nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba kigenga ibindi bitwaro bikomeye cyane, gisa nkaho kiteguye intambara y'isi ya kabiri, cyangwa se mbese urebye nyine gisa nkaho kiteguye yuko urugamba rutakibereye muri Kongo, ahubwo rugiye kubera muri bino bice cyane nyine n'ubundi bya hano muri Kongo. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyine cyamaze kwitegura nk'ikigiye mu rugamba ruhambaye. Wenda ibyo ngibyo nibyo ndimo gushaka wenda kubugenda mbasobanurira neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma Papa Norani agiye kwitubwirira neza cyane uko bihagaze. Ari hara mu burasirazuba bwa Kongo, twahoze tuganira, namubwira ati wowe iri coding nurangiza unyoherereze audio, hanyuma ndaza kumvisha abakunzi bacu uko situation zimeze. Rero niba uzi kudukurikira ubwa mbere, reba hasi handitse subscribe ukandeho kugira ngo uzajye ukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Hanyuma gatoya kandi turagaruka muri teritwari ya Walikare, tubabwire yuko Walikare ari imwe muri teritwari zikomeye cyane kandi zaberemo urugamba rw'akarahutaka, ndetse umutwe w'inyeshyamba M23 wamaze no kwigarurira ibice birenze 6 byose bisanzwe bibarizwa muri teritwari ya Walikare. Ibyo bice ni ibihe? Byose uraje ubyumve. Mutaramu yamaze kuba yadutegurira neza cyane gatanu kuri agenzi kako, cyane kari naho yibereye, bivuze ngo amakuru arayafite cyane ndetse no kundusha. Hanyuma andi makuru wenda nanone turi bugarukeho, nuko igisirikare AFC M23 ingabo cyohereje gufasha abasirikare cyangwa se abasirikare yohereje mu buryo bwa support cyangwa se bwo gufasha abandi bari basanzwe bari hano Kamanyora, nizo zigiye gufata umujyi wa Uvira, cyane ko abari za Mwenga bari za Mfizi n'ubundi babategetse kuhaguma ngo bagume bahangane. Hanyuma bafata Uvira bo bamanutse n'abana b'intare za Sarambwe bavuye Irumangabo vuba cyane mu minsi mikeya itambutse, nibo rero kugeza amaginga ngaya bagiye gufata umujyi wa Uvira. Ibyo nabyarabigarukaho. Andi makuru wenda nanone bashije gukurura nuko mu muhanda Rurambo Kaziba ukomeza werekeza mu bice by'Imunembwe, ubu tuvugana abasivile barenga 6 bari barayibishwe n'intera hamwe, ndetse bishwe kandi na Mike Fafua. Abangaba nabarwanyi bayobowe n'umugabo bita Foka Mike, abangaba basanzwe barwanira muri bira bice. Hanyuma intare za Sarambwe zifatanyije na Twirwaneho bakoze operation z'amasuku, kandi bakaba bamaze gukemura icyo kibazo kugeza amaginga aya ngaya. Rero ubu ngubu araje bitubwireho wenda niki kiri kuvugwa n'uwe mwuko uri mu baturage muri ibyo bice byose, aratubwira uko ubihagaze. Hanyuma wenda ndi makuru andi bugarukeho kandi nanone y'ingenzi, na makuru avuga ko AFC M23 mu buryo bwo kugira gute bwo kunoza akazi cyangwa se umurimo neza kugeza amaginga ngaya, bamaze nabo gushyira ibintu ku murongo ku rwego rwo hejuru cyane. Ubu tuvugana igisirikare cy'intare za Sarambwe kiri smart cyane rwose mu bice bamaze kuba bigarura muri Warungu ndetse na Shabunda, naho haravugwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ari buze kandi kubigarukaho nabyo. Nabimubashijeho ndamubwira ati nabyo ubivugeho uze kunsobanurira ukuntu bimeze n'abakunzi bacu babonereho kumva. Muri make ni kodi ari kunyoherereza, sasa ndaje nyishyiraho muyumve. Ahangaha muri Shabunda biravugwa ko ibirombe bya Twangiza mining, ibi birombe byahuye n'ibibazo bikomeye cyane, aho rero kino gisirikare cyane cya FARDC ubona ko cyagiye gishyiramo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo barebe niba ari ibyo bashobora kuba bakora, cyane bijyanye no kuba bakigarurira kira kirombe, dore ko ari ibirombe binakomeye cyane, ahanini bibarizwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nko kujya wumva Alpha Mine mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Sasa nga rero naho intare za Sarambwe zarahafashe, ndetse bino birombe bikotororwa nabo. Igisirikare cya FARDC rero kiri gushakisha buryo cyafata bino birombe, ariko byananiranye
byabaye ibicika. Birumvikana neza cyane yuko ibintu bishobora kuza kuba bigiye gukomera mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Rero nta kindi kintu nakubwira usibye kudukurikira aya makuru paka shoje, kuko byose uraza kubisobanukirwa. Ikindi cya gatatu turi bugarukeho ari buze kuvugaho nuko aho bita Nzibira hano muri teritwari ya Warungu centre bamaze kuba binjiramo abana b'intare. Gahunda operasiyo ikurikiye ni agace bita Kamituga, uciye hano muri Warungu centre ukomeza ugenda muri Kamituga. Sasa rero ngayo nguko nuko bihagaze. Reka nze gatoya mwakire hanyuma atugezeho ayo makuru, ubundi nawe ubashe gusobanukirwa neza cyane gatanu kuri gagenzi kako. Hagati aho bagenzi bawe bamaze iminsi babona ama video y'urugamba, ariko wowe wenda nturayabona. Icyo bakurushije nuko bamenye ko dufite groupe ici ibintu kabisa. Ahangaha urareba muri comment gatoya urebe link ya mbere ipininzemo, uhita ukandaho uraza kwisanga muri groupe yacu, ubashe kujya ukurikirana amakuru, ubona ama video y'urugamba ndetse n'amafoto. Sasa rero reka mwakire atubwire uko byifashe. Namaze kuba nterekaho ijwi ryiwe tayari, rero mukurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Gushimira cyane Pacifique. Anga muri Kivu y'Amajyepfo rero ntago byoroshye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nkuko maze iminsi mu bikurikira ku bitangazamakuru bitandukanye, natwe dukomeza kugenda tubibagezaho. Imirwano irakomeje hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta, no kuvuga FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Hari amakuru menshi cyane rero muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko urebye imirwano ikomeje gusuhuza M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta baganisha ku gufata umujyi wa Uvira. Navuga ngo ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, ndetse M23 yo ikomeje kwagura ibirindiro yerekeza mu mujyi wa Uvira, hatagize igihinduka iravuga yuko igomba gusozanya no kwezi kwa 12 yamaze gufata cyangwa se kugota umujyi wose wa Uvira. Iri huriro rya M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rikomeje kwagura ibirindiro byaryo mu ntara Kivu y'Amajyepfo yerekeza mu mujyi wa Uvira, aho ku itariki ya 8 Ukuboza 25 abarwanyi ba FC23 rero bambuye ihuriro ry'ingabo za leta yageze uduce two muri teritwari ya Uvira turimo centre ya Nyakabere ndetse na Sange. Mbere yo gufata Nyakabere, AFC23 nagira mabwiye ko yabanje gufata Bwegera, Ruberizi, Ruvungi, Rurambo na Katogota iturutse muri centre ya Kamanyora, imaze rero amezi agera ku 10 igenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Iri kunyura rero mu muhanda munini cyane wa RN5 ugera mu mujyi wa Uvira. M23 ikomeje kurwana imanuka, bisa rero naho ifite intego yo gufata vuba uyu mujyi wa Uvira. Amakuru mbasha gukurura mu bayobozi bakuru umutwe wa M23 avuga yuko bafite gahunda yuko bagomba gufata umujyi wa Uvira mbere yuko iminsi mikuru igera, no kuvuga hagati y'tariki 24 n'tariki ya mbere abanyarwanda cyangwa se n'isi yose muri rusange binjira mu mwaka wa 2026. Hanyuma rero umujyi wa Uvira ukaba uherereyemo ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwashyizweho na leta ya RDC. Sange iri muri metero 30 ugana muri umujyi wa Uvira, urumvikana ko ari ahantu hafi cyane. Kugira ngo rero AFC23 ifate umujyi wa Uvira ivuye muri Sange, isabwa gufata ibindi bice by'ingenzi cyane birimo centre ya Runingo ndetse n'iya Kiriba, nazo ziri muri teritwari ya Uvira. N'urugendo rw'ibirometero byibuze bigera kuri 30. Uru rugamba rero rwabanje kugorana mu ntangiriro z'icyumweru gishize bitewe n'ibisasu byinshi cyane byaraswaga muri Kamanyora. Uburwayi ndisura kuko abarwanyi ba AFC23 bari kugenda rero ku muvuduko udasanzwe muri rusange. Ingabo za RDC zatangiye kandi gusubiranamo n'imitwe ya Wazalendo bisanzwe bikorana bitewe n'intege nke zikomeje kugaragaza ku rugamba. Ibi bituma rero kumenya rero uruhande ruyobora urundi bigorana. Hagati aho ngaho ariko ku itariki ya 7 Ukuboza 25 Sange yagenzurwaga n'ihuriro rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa RDC. Ingabo z'iki gihugu zashatse rero guhangana n'intwaro azerekeza rero mu mujyi wa Uvira. Imitwe ya Wazalendo irazihagarika, izisaba rero gusiga intwaro. Ubwo rero ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi zangagarira icyifuzo cya Wazalendo, hakaba harabaye imirwano ikomeye cyane yaje gupfiramo ingabo z'u Burundi. Hapfuye abantu bagera kuri 36 barimo abasivili n'abasirikare, abandi barenga 20 barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Imitwe ya Wazalendo imenyereweho kurenga ku mabwiriza ihabwa n'ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye kandi gushinja ingabo za leta gukorana na AFC23 ku Kongo ntiyumva uburyo ibice byinshi cyane bikomeje kugenda bifatwa muri iyi teritwari ya Uvira. Ati rero mu by'ukuri birasa nkaho uyu mujyi bagiye kufata cyangwa se bisa nkaho byarangiye, ariko n'ubundi makuru tubasha gukuraho ko nkomeje kuyabivuga mu kanya gato kashize nuko bivuga yuko M23 ifite gahunda yo kugeza iminsi mikuru yamaze kwigarurira uyu umujyi wa Uvira wose muri rusange. Imirwano rero ikomeye cyane, ndetse abaturage benshi bakomeje kugira ubwoba
bakomeje no gukiza amagara yabo, ab'imitima yoroshye barafunga, barafata ibintu byabo bagahungira mu bindi bice bikirangwamo umutekano kugeza amagingo angahe. Nk'uko nari mbivuze nababwiye ko abantu bajya kuri 36 bamaze gupfira mu mirwano yanganisha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, FARDC n'imitwe igize ihuriro Wazalendo muri teritwari ya Uvira. Abandi 19 rero barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Imirwano yabereye mu gace ka Sange kamaze iminsi rero kagenzurwa n'ingabo za RDC z'u Burundi na Wazalendo, byose bifatanya mu kurwanya ihuriro rya M23. Intara Kivu y'Amajyepfo rero imaze iminsi cyane iberamo imirwano ikomeye cyane. Ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC riri ku gitutu cyinshi cyane bitewe no gutakaza ibice byinshi cyane birimo Katogota, Rurambo, Ruvungi, Ruberizi ndetse na Bwegera. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ku itariki ya 7 Ukuboza 2025 kwa ku munsi w'ejo hashize ingabo za RDC zahungaga urugamba zageze muri Sange zishaka gukomezanya intwaro n'ibindi bikoresho mu mujyi wa Uvira. Wazalendo barabyanga. Wazalendo yifuzaga niyo ngabo za RDC zahungira mu mujyi wa Uvira zigomba gusiga intwaro n'amasasu zifite kugira ngo rero ibyifashishe mu guhangana na AFC 23. Habayemo rero gushyamirana gukomeye cyane, impande zombi zitangira kurwana. Nibwo rero bamwe mu mpande zihanganye bare ku igisasu cyica abantu bagera kuri 36 barimo abasivili n'abasirikare, abandi 19 barakomereka. Urubuga rwa SOS Media Burundi rwatangaje ko mu bapfiriye muri imirwano harimo abasirikare 7 b'u Burundi, akaba rero ari nabo bakomeje gutakariza ubuzima muri iki gice cya Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ari muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu bikomeza kugenda bifata indi ntera muri rusange. Iyi rero M23 ikomeje kugenda rwose igarura ibice bikomeye cyane, yafashe Nyakabere nk'uko nabivuze, ndetse kandi ikomeje gusatira uyu mujyi wa Uvira, ndetse hari ubwoba ko yafata iki gice. Nyakabere ni centre rero ibarizwa mu birometero 40 mu majyaruguru ya Uvira. Ibisobanura ko AFC 23 ikomeje gusatira uyu mujyi wa kabiri munini cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Usibye Nyakabere, AFC 23 kandi yanigaruriye agace ka Kanyunda. Ni mu gihe nyuma yo kuba rero mu mpera z'icyumweru gishize uyu mutwe wari wigaruriye uduce twa Rurambo ndetse na Ruvunge. Kuri ubu kandi imirwano ikomeye cyane hagati ya AFC 23 n'ingabo za Kinshasa irimo ijya mbere mu gace ka Sange, ndetse nako biravuga yuko tayari kamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Abantu bagera kuri 36 bakomeje kugenda bagwa mu bitero bitandukanye byagiye bihuza Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC ariko hagatonga muri Uvira. Babwira ko FARDC iravuga ko yafashe intasi zigera kuri 3 za AFC 23. Kuri cyumweru cya 7 Ukuboza 25 ingabo z'igihugu cya leta ya Kongo FARDC zatangaje ko zafashe abantu bagera kuri 3 bakekwaho kuba intasi zifitanye isano n'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 iruvunge muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko byatangajwe na Lieutenant Mbuyi Karonji Rigan, umuvugizi wa Operation Sokora kabiri Kivu y'Amajyepfo, ngo abataye muri yombi mu gihe n'imikimirwano ikaze ejo bundi hagati ya FARDC n'umutwe w'inyeshyamba za AFC 23 misozi ya Uvira na Fizi. Makuru ariko kandi aturuka mu gisirikare avuga ko abantu 3 bataye muri yombi bakoreraga muri ako gace kugira ngo rero batange amakuru ku mitwe yigira uruhare mu mirwano. Umuvugizi yashimangiye ko iki gikorwa kiri mu rwego rw'umuhate wa FARDC mu guhangana n'umuriro w'umwanzi mu bihe by'umutekano muke muri kariya agace k'intara, uko rero yakomeje kugenda bigaruka. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa, ndetse natwe ku mirongo y'urugamba turakomeza kujya dukurikirana 5 kuri 5 uko byifashe, ndetse bikomeza kugenda muri rusange. M23 irakomeza kwadvancinga mu gihe ihuriro ry'ingabo za leta bakomeza gusubira inyuma y'umuriro ukomeye cyane bakomeje kwatswaho n'iri huriro rya M23. Hagati aho ngaho ingabo z'Uburundi nizo zikomeje gutakariza ubuzima cyane muri iyi mirwano. Mu Burundi ho basa nkaho bamaze gutangira deja icyunamo bitewe n'abasirikare bakomeye cyane barimo ba Lieutenant Colonel Minani Atanaze n'abandi bakomeye cyane ba majoro bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ikomeje kuhanganisha na M23. Abasore ba General Sultan Makenga ukomeje kubabwira ati mugire vuba na bwangu dufate uyu mujyi wa Uvira, hanyuma rero twikomereza akazi kacu nk'uko akomeza kugenda abigarukaho. Yitwa General Sultan Makenga. Reka turebe n'andi makuru tunyuza amaso mu makuru akomeje kugenda avuga amanyuze mu gihugu cya Togo cya Benin. Mbabwire ko kudeta muri Benin yapfubye. President Talon yavuze ko ibintu byasubiye ku murongo. Hanyuma President Benin Patrice Talon yatangaje ko guverinoma n'ingabo z'iki igihugu byaburijemo kudeta yari yateguye n'itsinda ry'abasirikare, anizeza ko ababyigambye bagiye rero guhanwa bikomeye. Ibi Patrice Talon yabitangaje ku mugoroba kuri iki cyumweru amasaha agera kuri 12 nyuma y'uko imirwano n'amasasu byumvikanye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Cotonou.
ndetse abasirikare bakajya kuri televiziyo ya leta bavuga ko bamukuye ku butegetsi. Patrice Talon yavuze ko kwihutira gukorana n'ingabo z'abizerwa z'iki gihugu aribyo byatumye rero bahangana n'abo yise abashukanyi. Yagize ati ubugambanyi ku gihugu ntabwo buzihanganirwa na gato. Mu gitondo cyo kuri cyumweru tariki ya 7 Ukuboza 2025 nibwo itsinda ry'abasirikare ba Benin ryateye urugo rwa Perezida Patrice Talon rishaka kumurika ku butegetsi. Amakuru dukesha Jeune Afrique igitangazamakuru cyandika ku nkuru za Afurika avuga ko abasirikare basubijwe inyuma n'abandi badashyigikiye umugambi. Abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Colonel Pascal Tigri bari babashije gufata televiziyo y'igihugu ari naho batambukije ubutumwa bavuga ko bakoze coup d'etat cyangwa se igikorwa ry'ubutegetsi. Mbere yuko televiziyo iva ku murongo, abasirikare bavuze ko bashyizeho komisiyo ya gisirikare igamije impinduka, basesa itegeko nshinga, inzego za leta n'amashyaka zose ya politike. Bavuze kandi ko bafunze imipaka yose ihuza Benin n'ibindi bihugu. Bashimangira ko bahiritse ubutegetsi kubera ko hari abo ubuyobozi bwa Perezida Patrice Talon bwaheje, bamwe barafungwa abandi barahunga. Umuvugizi wa guverinoma Wilfried Leandre Ungiberd yavuze ko abantu 10 bamaze gutabwa muri yombi ku cyumweru ku manywa nubwo atigeze atanga ibindi bisobanuro. Iyi coup d'etat yageragejwe mu gihe Benin iri mu myiteguro amatora ya perezida ateganyijwe muri Mata. Azasoza manda ya Talon watangiye kuyobora muri 2016 kuko yatangaje ko atazongera kwiyamamaza. Itangazo ryabo kuri televiziyo, abasirikare bakoze coup d'etat bavuze ko bashingiye ku mutekano muke uri mu majyaruguru ya Benin. Bongera ko hari kwirengagiza ndetse no kutita ku ngabo zacu zaguye ku rugamba. Akaba rero ari byo bakomeza kugenda bashinja Patrice Talon. Uyu rero akaba ari perezida w'iki gihugu cya Benin cyageragejwemo iyi coup d'etat ariko ikaza agupfuba nk'uko byagiye bigenda mu bindi bihugu bitandukanye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yabajwe na mugenzi we uyobora Ukraine Volodymyr Zelensky kuko atarasoma inyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro. Mu kiganiro Trump yagiranye n'abanyamakuru i Washington tariki ya 7 Ukuboza 2025 yagize ati navuga ko nabajwe nuko kugeza amasaha make ashize Perezida Volodymyr Zelensky atarasoma umushinga. Hagati mu kwezi gushize Amerika yasohoye inyandiko y'umushinga wateguwe na Bwana Trump ugizwe n'ingingo 28 zirimo guhagarika imirwano burundu, kuba Ukraine yahagarika kugenzura intara ya Donetsk, Luhansk n'ikirwa cya Crimea, ntihazinjire umuryango wa OTAN. Trump yavuze ko Zelensky ashobora kuba atishimiye uyu mushinga. Ati si impamya ko Zelensky awishimiye, abantu be barawukunda ariko we ntiyiteguye. Tariki ya 6 Ukuboza Zelensky yavuganye n'intumwa za Amerika mu biganiro bijyanye n'umushinga. Ntibemeranya ku ngingo yo kuba Ukraine yahagarika kugenzura bumwe mu butaka bwayo. Tariki ya 4 Ukuboza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yabwiye bagenzi be ko mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi ko uyu mushinga ugamije kuneza Uburusiya bityo ko batiteguye kwemera ibirikuyemo. Minisitiri Sybiha yagaragaje ko habayeho amasezerano ashingiye kuri uyu mushinga ntaho byaba bitandukaniye n'igihe Uburayi bwahaye Ubudage intara ya Sudetenland muri Czechoslovakia kugira ngo rero bahagarike ibitero bukanga kunyurwa ugateza intambara kabiri y'isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse kuvuga ko Ukraine igomba kwemera guhagarika kugenzura ibi bice ntiyongere gutekereza kujya muri OTAN cyangwa kongera umubare w'ingabo zayo. Uburusiya bwo bugaragaza ko umushinga wateguwe na Bwana Trump ntacyo butwaye kuko uhura n'icyerekezo cyawo mu bijyanye n'umutekano ku mbibi zabwo nk'uko uwitwa Vladimir Putin yagiye abigarukaho. Munyemere bashimire cyane, bifuza gukomeza kugira ibihe